nih. Biasanya ada orang-orang pada di mari nih. Bingung kita nih jadinya nih. Aduh, siang-siang gini sih. Kagak ada orang pada sepotong nih. Waduh, cerah banget dah. Kagak biasa-biasanya tumben ini. Waduh, begini nih kita ya. Kalau sendiri sama celana kelinguk ya. Kagak apa sih tuh? Lah, londe-londe itu. Lah, nyangkut kenapa di situ ya? Ya, lah gede amat ini ya. Lah bagaimana ya ceritanya nih ya? Lah, kagak ada orang. Wah, kemana nih ya? Woi, Po, cangking. Lah iya pipinya nih ya. Lah merah nih bibirnya. Wah, seru takut. Kabur lari tuh. Tapi bagaimana ya? Aduh, takut. Aduh, mana nih ya? Wah, sendiri lagi tuh. Celana celinguk. Aduh, kayak nyari anak ayam kita ya. Waduh, wah, apa no? Wah, perlu dipalahan ini. Apa no, mana nih ya? Waduh, kagak ada isi. Tarik, cak. Wah, beneran. Lah, badut, ya, kenapa Pak? Sini. Lompol lihat sono ada nyangkut no. Ayo Pak. Yang bener lah. Kakak udah ada, ayo. Lo di sono no. Ayo coba Pak, ayo kita balanin. Bener gak sih omongan Pak? Ayo bener kita jalan-jalan. Gua takut. Aduh, nih lu lihat Pak, nih Pak. Ada nih orangnya tuh. No, tuh kan kita lihat juga apa tuh. Bener nyangkut di atas itu. Coba ayo Pak, kita bareng-bareng angkat tuh. Angkat. Ayo Pak, angkat. Ya punya siapa nih ya? Nyangkut di mana ya? Ya. Lah. Waduh, bukan apa yang bilang kok. Lah, kagak ketahan. Badut, ya. Lah.